Die ballistiese deskundige se getuienis strook met van die staat se eerste getuies wat naby Pistorius se huis in die Silverwoods landgoed woon. Van hulle het getuig daar was 'n skoot, toe 'n kort pouse, 'n gil en daarna 3 skote kort op mekaar. Mangena se weergawe strook ook met die van die forensiese patoloog Gert Saaiman wat vroeër getuig het. Saaiman het gesê 'n persoon wat in die heup geskiet word, sal heel waarskynlik gil van die pyn. The deceased was initially in an upright behind the closed door inside the toilet area. She sustained a penetrating wound on the right side of the hip. She then assumed an intermediate seated or semi-seated position where she then received further wounds. Mangena sê die wonde aan Steenkamp se arm en tussen haar vingers kan daarop dui dat sy in 'n selfverdedigingsposisie was. The deceased was most probably seated in a defensive position, whereby it could be something like in this position. Advokaat Barry Roux vir Pistorius het verskeie moontlikhede aan Mangena voorgehou oor hoe Steenkamp agter die deur kon gestaan het, moontlik gebukkend. Roux sê Pistorius het 2 vinnige skote na mekaar geskiet en etlike oomblikke daarna weer 2 vinnige skote. That is the version of the accused. It was 2 double taps. My lady, we look at the wound sustained by the deceased. If it's 2 double taps, she's in a standing position. I would expect both wounds to be here. The first double tap, if it's double tap and then double tap, then all the wounds will be here on this position. Wow. There won't be any chance for the deceased to change position in that instance. It's impossible. Die polisie se bloedspatseldeskundige het getuig Steenkamp se kop moes naby aan die toiletdeksel gewees het toe sy haar kopwond opgedoen het. The head was in the surrounds of the toilet because the pieces of broken hair and particulate and bone matter would follow in the direction of the projectile because that's the conal direction of the force. So she must have sustained or received the wound somewhere in front of the lid of the toilet. Pistorius se moordverhoor is uitgestel tot Maandag. Staatsaanklaer Gerry Nel het aangedui die staat het tyd nodig om getuies te raadpleeg. Nel het onderneem om nog 4 of 5 getuies te roep en vroeg volgende week die staat se saak te sluit. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.